Hürmetli dostlar, men bitinде qaytırga buldum. Artta qalatagi motor dalini, oyga şeyip de indi bunda. Обязательно келегіз. Көрегіз bu motor yaklarını. Çünkü skoro biznesmenler gelip kurort yasa bitirecekler. Hemen hemen motorluk bite. O 2 yıldan anda zor planlar. Tekini yasarga, mını yasarga. Şuna mınday motorluk kalam el yok mu? Baka var vakit. Gelip yürüp gittiğiz. Yaxşı ayak kiyim gerek. Yaxşı forma gerek. Yaxşı ayak kiyim особенно. Специальный спортмастердан горные ботинкалар алыгыз. Яки хотя бы трекинговый кроссовка алыгыз. Çünkü gayet кроссовка белән авырак булачак монда. Обязательно келегез. Гаҗәеп мотор. Советую, рекомендую. Мен жол буе сезгә бөтен нәрсәне рекомендовать иттем. Çünkü men алдан ук зорлыктан сыздым. Шушы мотор әйберләрне күрергә һәм бер дә шикләнмәдем үземнең сайлаган шушы әйберләрем турында. Барысын да көтеп калабыз. Мен ярты сәгать кайтам. Ярты сәгать барабыз. Һаман 6-нчы күл бетмәй. Ярты сәгать барам. Әле 6-нчы күлгә бетергә. Барга да. Вот. Уже 2 километр өттем. Ужынга жетип калыр микән? Дидеге. Сага калсаң ашамаслар да. Акчасы төлөнгөн бит. Мен белән килгән немецлар группасы. Алар 2 көн калырга уйлыйлар. Вот. Мен инде китермен. Мен 2 көн кирәкме икән. Иртәгә бер 10-11ләрдә попуткага чыгармын инде Аллага тапшырып, монда машиналар йөри бит азып. Йөрмәсә инде токтап төшәм. Әкәләпкә барып кызык. Үзенчәлекләр бар. Яңалык булыр миңа. Карагыз, мотор монда. Төрле ташлар, биләр. Вот шул. Иртәгә Пинжикенга төшеп, Пинжикеннән попуткага чыгарга кирәк. Душанбега. Душанбе 280 километр. Менә такси йөри кешеләр. Без машина килә. Күрсәтәм сезгә. Менә хөрмәтле дуслар, күрә аласыз. Бар кап-кара гранитлар, бар аклык каралы гранитлар. Бар менә шундый мотор. Розовый гранит. Разный мотор. Мрамор. Вот. Var mı mınday resimli granit. Вообще bir türlü granitler var. Şimdi tüsegen granitler var. Bir granitler. Вообще bir türlü tüsegen granit. Bütünüsü bir tağ. Bütünüsü bir taş. Bir taşta küp mütüz. Biz aptırıyız hürmetli dostlar. Nislep kişiler bir türlü bol almayıp. Bunda bir taştağın 10 tüslü bula. Kişiler özünüz bilesiz. 10 olsa 20 türlü fikirleri var. Особенно Tatar halkında 2 Tatar 3 fikirde biteler. Evet. Hürmetli dostlar. Allah'a şükür 6-nчы күлнең ахырына келіп жеттім. Бүгін 7:00-да шығып кеткен едім. 7:45. Вот. Таудан түшіп бит әле бу. Моңа бит тауга менеп бардым. Менә шундый хәл. Якында ул икән бу. Кырдан гына карап торганда бер 500 метр кебек. Әнә теге агачлар. Без бардык. Аннан мен әнә тегендә төшеп, әнә теге ярга кадәр килеп җиттем. Ул 3:70 расстояние. 3:70. Ужас. Ахырдан карап торганда километр гына кебек. Менә сиңа җиңел алданасың. Geceler kötü. Kayıt vakitleri ciddi gecelerinin. Bağlar üşekka oturganlar
İkövleşip kız bilen malay. Enekeş bilen apası. Yolağın beyli kız motor ittirip hazır kötünü kaytaralar. Salam aleykum. Şkheli sozi. Tenji. Ede kil bunda kil. Ede. It. Ey nindi motor. Very beautiful. Şu жеңіл нәрсе тәскеле. Но способ рисковатый булгач тоже ояққа забивайтты. Мен қарағыз инде спуск бекел. Теге артық нық плавный жетмесейм, мына местами жүгіріп түшкен кебек түшесің. Şu ояқлар шезбекке тула башлады. Қайтырға бет әлі 3 километр тиресі. Ояқлар түзілмейкен. Кишке bitmez miyken? Allah'a tapşırdık. Mene наконец көріне 5-ші көл қырында болған поселок. Ерақта, ал yana düşürge керек. Mene düşe наконец 5-ші көл көрінде. 5-ші көл. Bunda su kırık oldu benimle. Kıtı bir kere su kırık. Салқын, конечно, но освежает капитально, уятып жібері. И бірінде суық тиер төгілі шығасын, сағыз кебесің. Мақтым. Міне 5-ші көл. Шөп суын ішіп алдым, бектемді су. Міне сағат 80 минут керек болды. Теге көлден мұнда түшірге. Шоңа кім Manda seyahatga chaqirgan tiling, hurmatli do'stlar. Aldan o'ylag'iz. Qachon chaqirgan? Mening предложением sizga gapirim. Taqdim shunday kelasiz. Biz to'xtagan yerga men hostelni ko'rsatirman. Jumaboy deb ataladi. O'shani hosteli. Mana oilasini ishlaydi. Olib 5 malay bir qizi. Oila bilan baralar. Bunda işikler bütün yerde. Çıkara başlasalar ужас. Evet. И ol 4-ші не қайында орнашқан көл қайында. Машина шаптырып бері. Şu 4-ші көлден 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші көліне көлге тәлейсіз екен. Шығырға керек. Білесіз ме? O bitti şıqsağız kakırız. 7-шісіне мінесіз. Шүргеді вақыттығыз қала. Çünkü мен шықтым 3-те hosteldan. Mene hazır koytam 18'de. Әлі қойдып жетмедім. 19'da қайтып жетем гіне. 15'te шығады, 19'da қойтасың. 4 капитальный сағат. Bu ideal мен айтам. В худшем случае 5-6 сағат деп алығыз. Мынтылар кешпенде мотор. Нинди көшпенде қарағыз әлі. Нинди энергетика сезілі. Бәрі соғылып, ношыға, су бар өз ұнтаға. Кеше қол бүрелер әбейлер. Балалар үйгіріп жүрелер. Қоя бетін кішілер жиылалар тәге сөйлешерге, кім ғайбет саута, кім тігілей бұлай күлішіп отыралар, сигарет тарталар. 3 жерге келдім деген метемейдегіз, егіз бір дұға дейем деген дұға оқибыз. Тігілер аптырап қалалар, анар ауызын ашып тыңлайлар. Міне сен білен дұға қылалар. Окей, салам алейкум. Салам Қазан. Қазан сәлем. Салам. Все. Ол қонақ деген сөз, мұсафир, мехмон деп ертелер. Дұға қыласың да тігілер. Ей, шотланналар, прям серьезно, вот бала шағалар кебек шотланып қоялар, алар білен дұға қылғаш. Вот, бүтінсі шей ішерге шақыралар. Еде кеттік шей ішеміз, жоқ мейтен менің тегінде бұлықмын, мастабамын, әсәдіп көтейін, өренген бір тақшасы. Шуңа дұға қылып, дұға бөлішіп, көп мезгілі кішілерге бола. Ат дұши, өзіме де рәхет, аларға да рәхет. Меңа да күш бере, аларға да күш бере, көңілдерін көтеріп жібере. Мен кеткеш сұрау берелер аннары, қаян деп. Вот, алар үшін ғажайбинді. Әзір қараңғы түшіп өте уже. Камера, конечно, жоқтыртып көрсеті.
Şimdi bardakta уже karangı. Bir 15-20 minuttan уже не то будет. Yani benim hamam barası da barası. Уже 20 kilometre yarım minuttum. Allah'a tapşırıp barıp jitirgeyin. İsen kalıp uzun kalkmış içirge. Nerede indi aldan içirge ortadan aldan içirdiydi. İşekke bir belki yine kızıltığın şundaydı. Alyonuşka degen şekalada kız var bit. Şu oturup bana bunda kışlar kaytalar şehirden birikindi mine. İşekke oturup şehir dibinde Pinjiken kabul imeni yakın bulgan kibetli urunundan kaytıp kileler kişiler. İşek bilen erten çıktılar. İşe kaytıp kileler gene öyle. Biz şu жалуем şu özümüzün yaşayınga benim turmuşum naşar dip. Cemaat жалысmaz. Qaragız bunda kişilerin çıkıp tura. Acayip tüzüm yok. İşekке oturup qaragız. Стандартный гаиле инде. Эти Россияда заработкада әни, старший малай, младший малай, бала bütün bulgan әйберін мында жиып, шәһәр кебек әйбергә төшәләр дигән, үзләренең пешергә үстергән помидорларымы, кыярларымы, нәрсә үстергән күчкә-мешкә шуны саталар. Аннары шул сатылган акчага күчкә-мешкә әйбер алып, кире кайталар тауларга. Менә сиңа тормыш. Biz kilebizde 5 somani bulgan pomidorun davay 3'e satayım, davay 3'e satayım deyip anı indiktiremiz. Beye bilen satılaşabız. Вот. Tege dinde bizim koşulgan sünnet boyunca satılaşu deyip satılaşırga gerek. Bu Srednye Aziya bilsəgiz edigiz alarını cemaat nişik intigib üstüreler. Nişik alar intigib şul produksiyalarını bir yerden ikinci yerge taşıylar. Вот. Restoranга келгәч бит берегез дигән теге. Вот, мин биткән кеше түгел. Әзрәк кенә чай-бой калдырам әле, бер 50 сум, 100 сум гына дип булса дагын. Теге ак фартуклы кешеләргә башкаларның күзендә чыгып калмас өчен, базарга килгәч, башка кешеләрнең күзләре каршында чыгып калмас өчен кирсенчә сатулашып бәя төшерергә ашыгабыз. Bilsəgiz idiniz nичек аларның тормышлары. Мин аларның үйләрен күрдем, бераз видеоларга да төшердем инде, күргәнсездер. Әтиләре как стандарт Россиядә яши бит инде. Эшлей, кайдыр стройкада. Постоянно облавалар инде аларның, постоянно документлар, постоянно тегендә монда акча сорыйлар. Күчкә-мешкә Таҗикстанга оена исегездә калдырыгыз 15-20 мең акча җибәрсә, мондагылар өчен зур шатлык. Мондагылар өчен зур бәхет 15-20 мең хотя бы җибәрсә. Мин инде теге 50 мең, 100 мең җибәрә торган таҗиклар турында бөтенләй сөйләмим. Алар вообще бәхетләнде. Ул гаиләләр. Вот. Шуңа дагы үзегезнең Россиядә шәһәрдә таҗикны күрәсез икән, интегеп эшләп җөргәнен. Белегез, аның менә шушлай каядыр кышлакта хатыны, балалары көтәләр. Чөнки монда, извините, менә эш юк. Җүнле эш юк монда. Үзегез күрәсез, нинди хәлдә икән. Шуңа аптырап йөриләр. Без Рәсәйдә бик еш аларга бик үстән карап, әллә нинди бер тәкәбберлерәк йөз белән ничектер карарга мөмкинбез, кирәкми алай эшләргә. Белсәгез, нинди авырлыклар алар кичерәләр. Без Рәсәйдә, Татарстанда ул алар кичергән авырлыкның уннан берен генә күрәбез. Иң авыр яшәүчеләр әле. Күбесенчә мыш-мыш бәйләнеп, миңа шамый, миңа җитми дип жалвыстырып йөрүчеләр, алар бөтенләй в основном тикшерә башласаң яхшы тора торган кешеләр. Шундый хәл. Уйлагыз, фикерләгез. 21 километр ярым үткәч 4-нче күл күренде. Менә 4-нче күл. Безнең хостел 4-нче күлдән ерак түгел. Тагын бер 700-800 метр калды, Алла берсә. Телефон якты күрсәтә, ләкин шын барлыкта мин якты дип әйтмәс идем. Опять ишекләр. Йөреп бетерде. Бер ишек кычкыргач, калганнары кычкыра башлый. Якында булганнар. Шут килеп җитәбез. Сәгать 18:51. Вот. Икеләрдә чыккан идек. Мин үзем отдельно немецләрдән 3тә чыктым. Күп йөрелде бүген. 22 километрга якын күрсәтә уже минем
Шагомер odımlar indi 29 bin bulgan. Aşağı kayıtıp cidden hazır Allah verse. Oo, elhamdülillahi şükür. Bizden kişlakның utlары көріне. Kişlak tipinde bütün kişlakka indi bir 20 dum yılır. Хотя бы şolay. Adamında var urunlar koyda var. 2 dum, 1 dum tura. Bilmiyorum, dürüst görünmedim bu kadar. Kübrekte görünelim ben de. Mektep organizasyonu da var mı? Hazır. Elini tuda bir oldum ben. Kaytarlar bir gayle telefon yaptırsa. Anlaşın rejim işli hazır. Mayor korangı. Irbilen hatun kayda şehirden kaytarlar. İşetini tiyegenler. Avul göründü de şul oldu bu gayle. Ne var gal normal gerek. Allah'a tapşırıp. Jidit ola 5 minutta men bulasın aşamasalar. Kayıtıp ciddim. Eskuru. Allah tilese şu kaldı. Уже bizden şişme tavuklar bile. Bu ofisi de sizden bakayım. Neyse etmek şeydim dostlar. Şu da riskine soğuttu. Прямо Тый яктан килгән монда башка җилисәме бик освежага кинеткән әйләнеп китте. Бик освежа футболка кешегә. Йөреп була, тик үлерлек түгел. Но освежа. Мин күрмим дә шул камерада уже. Да, монда караңгы инде уже. Килеп җитәм инде Алла бирсә. Күп калмагандыр дип өметләнәм. Үземнең поворотка килеп җиттем. Всё. Безнең хостелның повороты. Ne söylesin ki dostlar? Eğer min Gürüy bulam nefsime yerem dip gitken bulsam tege saat 5'te tavga minip 2 saatte min saat yarımda tavga minirdim. Numara 2 saat tuttu rovunda qaraqs 2 saat qayttım. 2 saatten köbürek уже sesken. 2-3 minutqa. Hop qarаңғы. Ben şu avulda kalırım da indi sizin çekildi. Ler şu altın çekilge de var bir tam basayım. 2 saat kaytıra tur geldi. Elbette. İyi bir общем 23. kilometre başlandı уже. Allah'a tapşırıp kaytıp gittik. Yine bizim hostel. Siyoşken çekirip başlayız hazır Allah'a tapşırıp. Kursatayım işten. Şunda 3 etajlı здание tavlar arasında. Onda bölmesi var ezerek. Tuvalet, duşavoy. Bunda bölme kalgan kişilerge. Benim bölmesi de. Allah. Ayaklar zarbil izleme bitti. Ayaklar bitti biraz. Hatta. Bunda da bir şey var mı? Şolay mendin 3-nчеләр. И бүлмәләр. Монда минем бүлмә. Монда мин ятам. Аллаһа шөкер. Менә минем бүлмә. Монда бер кеше кирип ята, белмим. Пока бер үзем. Ой. Аша бик яхшы булды. Плов түгел, мастава булды. Добавка сұрағанда добавка берділер. Мастабадан соң тәмле иттереп кыздырылган берең алып келдилер. Бик күп фрукты, бик күп шей. Бик яхшы булды. Отлично. Рекомендую, жәлләмәгез. 200 соманины бу точно тора. И иртәгә урамдан күрсәтәм чык мотор икән. Шундый мотор җирдә кырда бит инде. Таудан аккан елга. Завтрага аша торам 2 йомырка. Монда вареньелар, ипилер, сосискалар кеткен, конечно, сосискалар что-то yok. И балкыртлары, bir тау балкырты, шөпшәләр. Вот, шундый ни. Ашау хәзер ашыйм да, все, побытка чыгып китәм. Пенҗикентка кайтырга, аннары дальше Душанбега машина табарга кирәк бит инде. Менә хостел, 3-нче этаждан теге сул якта тәрәзә минеке.
Etler mında, bir yakış etler, küp etler mında. Şimdi başka etler. Çok gittik biz. Yine mında, maşına oturup. Bunu eke, selam Periday, selam Kazan. Все, давай Allah'a tapşırıp, давай selam Periday. Все, давай Allah'a tapşırıp. Вот выехали обратно жолға. Ертемен шундай отражениялар көрінеді. Өтәбіз, бұл бетінде 4-ші көліне өтәбіз. Шундай ташлар, таулар. Міне сеңеме. Шаршысалар енді жолда шаршыса екі машина. Қазір ізлешеклер жолына. Кім қай бара? That we not pay attention to religion because religion it's not also makes sense in the country. I don't understand people who come to Tajikistan and live in big hotels. No, it's just the priority of people whenever No, it's not. You can't feeling the soul of this country, because in hotel you can feel the same thing in I think a lot of countries. It's no, one. But tourists are also divided into categories. Some category was that they want to sit. We're not tourists, my friends. No, We are sayahat. no, it's a It's lot, different. But, yeah, you are right. It's different, but people also different, right? Because Yes. people are not just also all people are not from Germany. Real adventure is not in hotels. Real adventure in the hostel, on the guest house, It's on right, people because- houses. Yeah, it's right if people are particularly attentive of countries, but someone not. Someone would like to stay in this category of people around the world. Even here in Tajikistan, we are divided into some groups. Вот ты приедешь в Россию и увидишь, насколько там скучная природа. Ну, кроме Я? Кавказа. Я 6 лет там жил. Где? В России. В Где России, жил? В Москве. Ну, скучная же природа. Ну да, Все плоское. А тут, холодно там. кстати, тоже я ночью замерз. Холодно было. Запылар мәлі. Міне юлны чистарта. Тәртіпке сетер шой қойвалықта ташлар келіп түші. Кеңейтелер юлны. Әзірек кіне халыққа жеңілерек болсын үшін. Окошкалар ясыйлар. Разъезд жастырайық кішілерге. Пока бұнда не? Это третий көл, да? Да. Üçüncü kul. Doğular, tulanlar. Yine ikinci kul. Çok karabız. Bu yaptım. Toşlap kıyıyorlar, sonra çizdirtiler. Bunda da bugün çizdirtip çıkanlar. Teknik görüp çıkan. Çok gülüyoruz. Birinci kulga bir motor. Korktuğunda dağlar arasında Qaraznikisi motor. Yoltirab turamalay. Ship-shista tushib senga. Usulun tusi acayip. Dilde ship-shista son. Turistlar yig'ilganlar, qaraylar. Bu birinchi ko'l. Коррекция. Koreyslarda nimadan много всяких. Смесь. Немецлerde var. Kıtaylarda видно. Oo, motor bunda. Atlar bir motor buna. İşimiz mümkün değil. Tamam, bir nerede yazdırıp alalım. Baytaşlı baravızın di motor olan. Evde de işek bir bağla bilen. Kırında atası. Balanın ayakları argan. Baba işek oturttum balanı. Dalina boylap kaytıp gelebilip dedi. Dağlar arasında yıllar ve daha normal yollar. İki kaplı. Baytapız. Şöyle başına kapşak koyup yeriler. Onda bir güne toyup gördüm. Dağlardan çıktık. Birine kaytapız. Bencik yılda. İşler dağlar. Dağlarda bunlar solganlar. Dağ üstünde, dağ ortasında, astında. Tabii çıktı. Şuraya yazayım da. Zirve dağlardan.
gerek. 30 km, 20 km. Şurada motor birlerini dururken. Çöp tutular arasında. Mine Ziravşan. Так то ул зур елга, но ага ул Азиатский, теге бездә кебек тирән корабльләр йөзә торган елга түгел. Үзгәчәлекле формада монда елгалар эшли. Мелководный, широкий, наверное, яз көне, кыш көне күптер монда су. Монда нәрсәгән күрсәтеп тормыйм инде, яме? Моны күрмәдегез. Вот. Шулай мотор. Дан төшереп калдырдылар мине. Мин калдым ниндидер үзем дә белми торган җирдә, менә монда Душанбега попутка утырып була диделәр. Мин инде күрсәтәсем килә инде мотор җирдә тукталыш. Карагыз, монда Ziravşan елгасы. Менә Ziravşan. Так то ул зур елга, но ага ул Азиатский, теге бездә кебек тирән корабльләр йөзә торган елга түгел. Үзгәчәлекле формада монда елгалар эшли. Мелководный, широкий, наверное, яз көне, кыш көне күптер монда су. Монда нәрсәгән күрсәтеп тормыйм инде, яме? Моны күрмәдегез. Вот. Шулай мотор. Хәзер попутка тотып карыйм инде, менә шушы юл. Электр булса, сез дагы да булыгыз, может, ләгер. Шушы утырдык әкә белән, әкә Казан сәлам. Вот, барабыз. Гусар поселогына, поселок мы, город мы? Гусар поселок, город. Вот, хотя бы 15 километр алга барабыз. Аннары шулай 15, 10, 20 ил төкерсә күл булады, шуның кебек монда 15 километрдан 20 метрдә. Яки 20 ми янысы? Менә барабыз алга. Чуть-чуть үтәбез, әз. Потому что туры Душанбега чөт машиналар юк. Әллә 20 минут тордым. Поселкларга гына бар. Шайтыр барабыз инде. Монда күренмәде инде. Бакчалар башланды. Долина башланды монда. Алар инде араб сүзе бәди дип әйтәләр. Долинаның таулар арасында яшеллек бәди. Суган җыялар без тукталдык монда. Абзый яны уйлап фикерләп утыра. Дөнья тормыш, ахирет һәм суган турында. Монда суган җыялар бөтенләй. Суган бакчалары. Күрә аласыз. Bizim şoförün avaratlar düştü. Selamünaleyküm. Oturan soğan çocuklar bir şey. Selam etti. Yine geceleri de jüri. Bütün soğan da var geceleri de. Ne Gosar'da. Гусар. Şunda sınıf olayım kara kısmında. Гусар большой. Oramları oylap barabız. Akkuratlı çizdi ağaçlar oturtuldan. Ayıram çöp görünmeyi. Bağlar kaytalar mekteplerden. Şunda Gusar. Bazarı. Elbiyas önündeki gibi gördüm. Aşam. Belki Aşam diye yazılgan. Şunda formatta. Мен қарап тұралар қайып, жолы девам етем. Бабатта түсіп қалдым. Қазір бетінде дальше тұтыра керек, ближайший елға. Нәрсәжия, кім помидор, кім соған, кім күрмағаш, кім алма. Шынды орын. Барамыз Тәжікстан белем. Ақшаларда кішілер ішлейді. Мына кішіліктер. Nabot деген жерге келіп жеттім. Қазір дальше барамыз. Айни. Городның насылы. Айни шәһәрі. Хамына тұқтатып барамыз. Барамыз чек мотор жәмәғат. Ziravşan жылғасы аға. Ярғылары мотор, ағаштар өскен. Bu yoqlar вообще мотор. Тәжікстан yürüge. Taullarda da ağaçlar görüne başladı burası.
пятый день. Через 6 дней будет месяц, как я в пути. Скоро будет А? холодно будет, да, скоро? О, патрульер. Это у нас какой поселок? Таштыр-Кози. Красиво тут? Kuş amadet degan mene. Добро пожаловать. Shunday kanyonga yerga tushamiz hozir. Интересный. Kishtudaq bitti. Что да? Все, xolos Kishtudaq. Опять Ziravshan-da тут? Да. Mana Ziravshan jilg'asi bor. Mashallah. Тоже дорого, да? Как красиво. Как Россия цены. Просто они здесь некоторые сами. Скоро Урмитан деген жерге келип жетебиз. Урмитан ол Тажикстанда самый зор кишлак дей. 10 мыңдан артык киши көп турат. Вот, шундай зор авыл. Вообще кишлюжи. Анда каньон. Огромный Ziravshan жоласы. Обособите это что? Кутма ауыл мында зор, экемен зор. В 2001 и 2004 году потом начали дороги строить. Каждый на перевале. Раньше через Узбекистан. Перевал был через Буджан. Душанбе тоже перевал. Жер алмашып. Devam ederiz yoluna. Şunday yerlerde. Şunday motorcular. Barabız Ayni şehirine de var. Büyük motor, büyük Türkiye. Burada kimler yaşıyorlar? Риски, имеем даже давление в багажнике, гипертоника. Сизели. Видите, там дорога, вот там еще сзади этот шляк есть. Вот на этом мосту заезжает кишлак, да? Раздниматор Купер. Шушы Куперден кетип барасың бүтүн неге? Мына Питерсбург этапы. Biz devam ederiz. Dostlar, Обитогман деген кишлакта токтадык. Мында үстен су агып түшө таудан. И ол суны направляйттелер, карагыз ничек. Шешелерге агып түшө, мене охлажденный напитоклар мындан агып түшө, тегинден агып түшө. Мында карагыз, бүтүн жерде жибергенler. Местный фишка. Обитогманда.
Kamikalan şişmesi özü. Abi bitti kımatının. Ne onda? Üstten bakıp düşe. Bu sistemin ötekinde bana jibereler bitindi. Ötekinden karası Vodopad formasından bundan Vodopad formasından düşe. Мен попуткада барам, шуңа вакыт тотам. Менә карагыз, бочка куйган, шул бочкадан су тегенде агып бара. Ничек хитры ясалган. Монда юлы бар, үскә менеп карарга. Таудан агып чөтергән елган. Но минем вакыт юк, мин попуткада барам. Кышны вакытны алып булмый бит инде. Шундый мотор урын. Арада. Каньон настоящий натуральный. Кыйбак ишлар. Рахим, вот Михраҗ әкә белән барабыз, ул мине уже километров 50 подвозит, инде бик зур рәхмәт аңа. По супер красивым местам едем. Альхамдулилlah, еще самса угостил, этот угостил. Еще бача у нас тут тоже молодец, отлично по-русски разговаривает. Аллах верса, в Южную Корею поедет работать, да? Аллах верса, иншаллах. Вот очень красивый. Иншаллах, давай мехмон дугасын потом сделаем. Иншаллах. В гости пойдешь? Все, Худжанди буду, у меня Худжанди тоже там друзей из России много. Если поедешь, я номер телефона дам, позвонишь. Все, иншаллах, рахмат. Анда барасың дағы, сөз айтып болмай соқланып қана барасың. Çıkmalar motor. Yokkada motor. Ну, yeşillik çok yok, çok sıcak конечно. Yaz günü yeşillik көп değil. Hazır indi kışka taba, kızga taba var bulardan. Şuna yeşillik bilen problema. Darına ötüp gittik. Karagöz'ün motor bunda kanyonlar. Вообще yol çıkıp işlek motorunda çıkan. Benzin beyleri karağız. 9 su, bir samoni. Şuklağız. Nançık motor. Yastada bütün bunlar var. Kanyonlar. Искодар. О, Искодар. Тоже поселок, да? Да. Здесь зеробот. Раньше было время Советский Союз в 41-45 году перед войной. Так, мен Ayni şehirde gelip gittim. Gittiler. Ayni'da biz. Mene hazır bu yakta, sol yakta Hurjand поворот, bu yakta Dushanbe повороты. Hazır Dushanbe'ye oturup giderek gerek mi? Allah'a tapşırıp. Selamun aleyküm eke. Yanımda Paputka tutavuzun hazır. Ужасный тузанный жил. Вообще говоря. Капитальный все. Ой. Kızıklı natırga ormanda. Капитальный жир, капитальный tuzan. Gidiyoruz maşina Dushanbe tarafına. Kuperler motor. Зарошение ласосным барабс. Это Айни. Это район Айни. Это город Айни? Айни, да. А, он инженер? Да, он закон инженер, конструктор. Он где-то 9 месяцев работал там. Потом его позвали вот месяц. Вот так записываю небольшой ролик о путешествии. Путешествие большое там. Везде красивые места. Прыгай. Вот у него велик большой. Я вот этот сиденье, короче, вытащил вот. Короче, хай.
Узбекистан, Турция поедет. С великом. Понимаете? Есть такие, я вот недавно Как видел. экстремал. Yolunu basıp aldılar. Mesela stel daha. Yol yok. Yigitler kovalar. О, всю дорогу какали. Несколько секунд были на дороге, уже все. Ничего себе. Кызыл түсті таулар. А почему это красные горы? Ну, такой, да. Красный город. Kızıl taулар. Вот. Biz hemen барамыз, şu Zeravşan жылғасы ойлап. Көп өттік енді. Аба. 3%. 93%. Это Да, горы со снегом, что ли? А? Там снег, что ли, наверху? Да, там есть. Снег есть. Ничего себе, вот это высокие горы. Блин, да, пласт таулар. Там это водопад КБГ-1 бар. Это водопад или не водопад, я так и не понял. Водопад красиво, да? Да. Ну это как будто техническая вода откуда-то сверху идет. Это снег наверху или мне кажется? Не, это не снег. Снег пока нету. Ну они какие-то белые, да? Тут телефон можно и не убирать. Постоянно очень красиво. Gerek motor tavları. Kevindik. Aslında parasam вообще 300 metre haftalarında. Tavlar büyüklüğünde yürüyoruz. Чашма. Аста водопад болып тұр үстен келе. Енді биіктік. Алла, оның үстемін жетеміз қазір. Қазір бар нені высотомерный қабызам. Солардан алып түшкен су водопад болып беріп тұрар. Біз мінеміз все выше и выше. Катайлар построили елно 2,135 на высоте мы. Очень высоко. Еще может на нашу кішкемішка разъезжать стали. Собралась. Изменяемся. Играть. 154. Dünyada yaşayan gittiğimiz tanelere kadar bitemiz. İran nasıl olan tanel? А тоннель длинный, да? Ой, тут света нет. Это маленький туннель. А маленький? Да. А потом больше будет, да? Да. Пыли много, да? Сейчас привыкни. 2,630 высота. 2600. 2,630. Освещение плохое, да, тут? Да. И сейчас ремонт идет. Из-за этого пыль. Tuzanlı tоннелden Afra gelip gitti o aynı. 5 kilometre vardım. Ventilatör işleyince ben de bir kısa bakalım. Tuzun şu kadar koy, ondan boşuna içine girer. Sulap bunu. Tamam, çıktı. Kızardı.
двухэтажку построили, зачем? Жилой дом? Нет, здесь туннели работали, рабочие здесь жили. Как будто заброшенный. Доллар обычный. Как всегда, бродом. Замайтель мастер шушы доллар арасында Алишер эке 100 bilen çaba. Bunlar yasayı. Benim bütün yüreğim beteğinde bu Tacikistan'da. Korkunç bir yamanda. Şu tavlar arasında yürü. Hele işekler götürüp çabalar bunlar hep arası. Bir işek, iki işek. Damar tuturganlar. Bu tunel sırası ayrılıp tura biteni bana kataylar salmadılar. Чисто, yoltirab tura, burunlara var, jolaytırga. Освещениесі бар. Аккуратный. İranlardan tünelinden pişirip korkunaç bayraklar olamız. Böyle indi Duşanbayga yakınaygan sayın bunda önce yeşillene. Onlar da yeşillerek, onlar da yeşillerek motorlanıp gitti bütün sırası. Cıklap aldım, cıklap bitken bir yarım minut. Onun çıkınca bir küp çöldü. Kapitan yakıp gitti. Onlar arasında var asıl. Çektiğini bu yazdıra bula, но mühendisi yok. Gözünü açıp, ağzını açıp para oturasın motorda tutar. Dayılar durayım. Dayılar sikimlik durayım. Şunlara 20 kilometre kaldı. Nakratıydım arasında basayım. Motor. Yeşiller, boylar, sana bitirgenler yolu boyunda adamlar üzerinde yanındalar. Protokollar oldu. Boylar şey. Bunlar başlandı bildiğinde bunlar. Motorundandır. Şuraya kadar все motor. Hani Duşanbe'nin akvaparkı. А что за куль? Duşanbe. Duşanbe, ilginç. Kul de var, bana уже patlanan kurum bir.